nyankopon unchiri awale dodo unchiri chese wo pene so enka nkyere me se obinim wo pese awale 2 ne 3 na abusia yete sen onim se Kristo Yesu adomo hoye epacho asembi hame asembi kire maadwen asem na hame na kire maadwen no ni hiem muaye efre wonchen asem na hame ache asembi hame pa na asem na hame no obetimi de answer na koto comment section ho amame betima twro e wo comment section ho amame ana se mi hu se obi afa me video we e dia koto ni page se wo ye ho discussion na hame ne mum kaseti ame dia memfa ho nchew memma media no so memma reply but ni kwa me fa so atwe o picture ni video ayo ho djuma esi media ntokwa na mejai nti bit ba fa me video koto o page for discussion but me pe kaseti ya me se me pe answer nti no an say Angel Obinim Bishop Obinim so pe answer nti answer na say period na obi bebusa say question na bebusa no minim answer dada ana minim meka no kura kire o say minim answer no minim pa but asam ne sa kire madwen ebi nye woda se woni masem bi ho answer nenso sa kire wadwen e kire madwen ti na me dia ba bonten e question ben obi bebusa say papa yenko ne ntani question no okay me put it straight here on the question na say my men starting free baby missy baby answer ni mu ada ho ama me ye Kristo ni okay Messiah Jesus Christ is sofo ti me ya de mi no obi wo mo ye Kristo ni ti said you obi hwa me ye Kristo ni no but onye Jesus Christ is sofo onye pastoral work oti ase nyankopon adwuma no edoso na medwuma ni gu ahodo bebre obi ane ne de yese wo charge wo ya do ye kra nyamedwuma okay ti nyamedwuma ne doso bebre ma we dey make up pastoral work so fudwuma okay eti ye wo mom ye Kristofo ho a mo sa ye so fudwuma ene wo mo nso a mo de mo ye Kristo ni ba mo nye pastoral work so fudwuma eti ye se me te se me se ne me ya de etu ye Kristo ni ena Messiah Jesus sofujuma metimi de Jesus sofujuma na to nchen na ma ye Kristo ni nko a na ma botre ne abra konkoro no a Bible atro se me ye Kristo ni baba konkoro tene dia Yesu ba be ko heaven okay ena metimi sa de pastoral work na kan se le migusu yi a no so Bible a share bo se ye sofujuma ni ya Yesu ba e benya award what I say into heaven wo homa atene for Kristofo any homa pastors if you want a question answer okay it what you say me Jesus Christ is sofo okay na me Jesus Christ sofo ma catch abro sofo say abro sofo mo bompa mo ka say Angel Obinim ono papa Jesus Christ the boy ono papa Jesus Christ be we my baby obeba be boa mo okay me Jesus sofo Messiah God nyankopon obo ade tete be nyankopon Almighty God me de so ne ye adwuma te me bom pa ya me frɛ no me frɛ won konko na Holy Spirit ene ne nyina me frɛ no te me ya asɔre nti ka sɛ onyankopon Almighty God be boaye Holy Spirit won konko ye hia bra be boaye okay me de so ne wo mo ye adwuma but question na me pese me bisa no aha na asɛm ni gina me ye Jesus Christ sofi minimilian ma sofo bebre ya yaba bonten abekasa se nyankopon onchiri awale dodo onchiri chese wo pene so asofo ayaba bonten abekasa se nyankopon awale dodo no onchiri epacho wati bi da na wonti bi da ewo wa sole dem se wo sofo ka se nyankopon awale dodo no onchiri na wonchiri asofo mapa bontia be bio manu aka se nyankopon wonchiri omo talking about God wonchiri awale dodo kire se nyankopon no opene aware 2 and 3 ne 4 so nyankopon pene so question na me busa me pem answer ne say
Nyankopon na yesi wo pene awale dodo so no opene so ma religion bi ena religion bi so on pene so ana asema me pa no answer se ma tro be bia me wo me ye Kristo ni esa Jesus sofo iti me kasa e de ma Christianity say Nyankopon na ye God na already oyi obi a God no enye Christianity for nko God no sa God no ayese wo pene awale dodo so no o pene so ma osom foforo bi religion ena wo somfo bi so won pene so ma wo mo example awale dodo na wo pene so ma religion bi ye Christians no ye nka ho ana ye ka ho ena me pe ho comment me pe ho adwenkyere se Christians ye ka ho se ye nso ye betima wale 2 ene 3 me pe comment se ye nka ho God one for Christians for anka ho ni mo de ma osom fufuru bi religion bi osom bi no de mo dia me pe ho comment na comment na de ba no Angel Obinim kojo nyansa ni comment na de ba no the next video will shock you comment na de ba no se wo ka kire me se Nyankopon opene so Emma Christians say yenso yebetima wale 2 yebetima wale 3 ekodia and the next video bi ama minka next video bi a oh Nyankopon opene so ma Christians say Christians betima wale 2 ne 3 opene so ma Jesus Christ asofo so betima wale 2 and 3 4 kwa ni meka video bi na gese enkofo bi dia me wo ho evidence no nti meka ho asem na se obetwoto say Nyankopon pene awale dodo ba Christians fo nka ho o de mankrofo bi dia me ba bonten abetwa video amankrofo bi we ye miame evidence enkrofo bo me ye Christofo a omo wale 2 omo wale second wife ebi kwa wale third wife o ye Kristo ni eni obi ne ka kire me na me ti hobi ene wo ware meti ho no wale second wife meti ho ene wo wale second wife meti ho no wale third wife o wale wie na me say wo ma sofo na wo shira so na ya we say we your second wife and our third wife o so ma na ya we na me say Kristo ni ti me wale 2 ne 3 o so na de wa ware minim sofo a wa wale 2 sofo a wale 3 me o ware mi ko bi na metia ware nim mitimbi ono so wale wiye no me ka kire ne se meni mo yire panyini na wo sa wale second and third sofo na wo shira so no ma na yawe sofo na yawe me say me ba bebudin e Christofo a menim se wo ye Jesus follower Jesus Kristo ni a wa wale 2 wa wale 3 e bia wale 4 Kristo ni o a wo kwa asole e ko communion rade di ko tua le tight ya bonesu sofo eburade won konkono hyame so won konkono hyame so se men ka no kribi nkyiraw me se hwan na hyame so won konkono asole dem na asole na woko no onu ne yisika pa bo asofo no onu ne yisika pa kese bo asofo no bo nyamedwuma na so wale second or second wife or second so ye Kristo ni sofo ne yawe se na asole panyini e was second wife ni ko bi meti wona no mo shira so Kristo ni me pa be boni din se ya semesi o me nipa be se 8 ya me de mani ehu no e na sofo so be 4 a o ma wale 2 ebia wale 3 nso Jesus Christ sofo de nyane comment na beba comment section na beba se mba bi twa bidwa na mmika nti se wo ka kire me se God wo pene so ma Christians se mo so betima wale 2 ne 3 dia na mmika na ka se God wo pene so ma Christians fo won ka ho na mo religion bi na God wo pene so ma wo mo se wo betima wale 2 ne 3 dia e ho na next video ma bi twa mo se hey mo na ma wale 2 ne 3 na mo ye Christians na mo sa ye Jesus asofo no ye se mo nka ho te mo fam wa yemra na ba bubodin enka nkire me se Obinim
wo pɛ so wale 2 ne 3 na mpɛ sɛ mo wale 2 ne 3 ya makɔ baabi aba me kasa makɔ baabi aba so ɔte ase awia me kɔ bae na me se megyae no ka me wale bi me mpɛ sɛ me wale bi nti na me ka no me da ase me pɛ answer bra bye bye